Ninakushangaa wewe mwanadamu ambaye unalala tu bila kuomba, bila kujua kwamba maombi yale ya usiku unapolala ni ulinzi tosha mbele za Mungu. Angalia Mungu anavyolinda watu wake. Unapolala kwanza soma maandiko matakatifu, soma Biblia kwanza, maana shetani muda wa usiku huwa akituma mapepo yake. Wapo wachawi, hapo majini, mapepo ya kila aina, lakini ukiomba wakati unalala, basi yeye hushusha moto pale ulipo, hushusha moto, hufunika nyumba yako yote, inakuwa ni nguzo ya moto. Mpendwa Mkristo, mpendwa mcha Bwana, ni kwamba unapolala jifunze kuomba. Mwambie, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mungu wangu nilinde, unipiganie usiku. Amina. Watu wa Yesu, usisahau kusubscribe na kucomment na kulike. Utakuwa umetisha sana mtumishi, kwa sababu sisi ni wana wa Bwana mmoja. Asante sana. Mungu awabariki sana.